Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Mogli bi je nazvati i najveće nepregledno peščano more. Prostranstvo na izgled prelepo, nepregledne peščane dine zlatne boje, međutim, upravo kombinacija sunca i zlatno obojenog peska su ubitačna kombinacija. Retki su oni koji su se u Sahari izgubili, a da ih je neko ponovo video. Sahara kao najveća vruća pustinja na svetu sa svojih 9.200.000 kvadratnih kilometara zasigurno krije veliki broj tajni i misterija. Pitanje je da li će se ikada saznati šta je sve sakrio i prekrio saharski pesak. Ipak, za neke od tajni Sahare se zna, neke stvari se otkrivaju kako vreme prolazi, pa da pomenem one za mene najzanimljivije. Savremena tehnologija, nauka, sateliti omogućili su istraživačima da bez ustajanja iz svojih fotelja mogu da zavire u svaki kutak naše planete. Moguće je zaviriti i pod krošnje drveća najgušćih džungli. Pretražuju se gradovi, šume, planine, ledena prostranstva, dna i površine okeana, ali i nepregledna prostranstva suvih i vrućih pustinja. 2010. godine sateliti su otkrili više od 100 tvrđava naroda koji se zvao Garamantes u Libiji. Ovi zanimljivi detalji i ostaci ljudske istorije pronađeni su na snimcima naftnih kompanija koje su tražile mesto za svoja iskopavanja, te su upravo njihovi snimci arheolozima pomogli u ovom fantastičnom otkriću. Istraživači su uspeli da sa svojim ekspedicijama i stignu na lokalitete i potvrde da se zaista radilo o tvorevinama koje su gradili Garamanti. Međutim, dalja istraživanja su obustavljena jer je u to vreme u Libiji bila ludnica usled svrgavanja sa vlasti Muamera Gadafija. U vreme uspona ovog naroda, a to je period od 2. do 7. veka nove ere, područja na kojima su živeli su već bila prilično pogođena sušom. Da bi mogli da obrađuju zemlju na kojoj su živeli, izgradili su čitav niz podzemnih kanala koji su se vodom obezbeđivali iz drevnih rezervoara. Kada su izvori presušili, polja koja su hranila ovaj narod su se osušila, a Sahara je progutala građevine iz sela ovog naroda. Bitku sa Saharom još niko nije dobio. Planeta Zemlja je mesto konstantno bombardovano raznim ostacima drugih nebeskih tela, u vidu meteora koji se ponekada vide i golim okom. Malo koji od tih meteora uspe proći kroz našu atmosferu i stići do površine Zemlje. Poznato je da u samoj zemljinoj atmosferi većina meteora sagori, prilikom čega ostave lep trag na nebu koji svako od nas ponekada vidi. Ponekada se desi da neki dođe i do površine Zemlje, gde su u stanju da izazovu izuzetno razorne udare. Većina takvih dešavanja dogodila se u dalekoj prošlosti, a erozija, uticaj vode i promene na samoj površini planete Zemlje većinu dokaza o objektima iz svemira vremenom sakriju i oni izblede. Struktura same Sahare nam omogućava da direktan uticaj pada meteora bude veoma transparentan i vidljiv, makar se desio i u davnoj prošlosti. Krater Kamil širine 45 metara na jugozapadu Egipta i dalje nam dočarava mesto gde je iz za nas udaljenog svemira doleteo meteor i zastrašujućom snagom udario u saharsko tlo. Naravno, nije samo krater dokaz ovog sudara meteora sa Zemljom. Oko samog kratera i u njemu bilo je jako puno fragmenata meteora,
koji su doslovno razgrabljeni i očišćeni. Za to što na tom mestu više nema ni M od meteora zaslužni su koliko kolekcionari, toliko i naučnici. Sam krater je mlađi od 5000 godina, a iz njega je do sada sakupljeno više od 1,5 tona materijala. Još jednu sličnu tajnu kriju ova velika suva zlatna prostranstva. Tim naučnika iz Južne Afrike upravo u Sahari su pronašli dokaz o kometi koja je pre više miliona godina, kako oni kažu. Ja nisam baš načisto sa tim tolikim razdobljima. Elem, kako rekoh, pronašli su dokaz o ulasku komete u zemljinu atmosferu, koja je zatim eksplodirala te tako širila vatru koja je uništavala sve živo na svom putu. Nikada pre ovog događaja nije pronađen materijal sa neke komete na našoj zemlji. Poznato je da je kometa ušla u atmosferu iznad Egipta i prilikom eksplozije zagrejala je pesak na samom tlu na oko 2000 stepeni Celzijusa. Tom prilikom se formirao žuti silicijum dioksid, što je inače osnovna komponenta u proizvodnji stakla. Ti komadi žutog stakla su pronađeni rasuti po površini od 6000 kvadratnih kilometara, što daje naznaku o kolikoj se eksploziji radilo. Jedan od fascinantnih uzoraka ovog stakla je pronađen u brošu svima nam poznatog faraona Tutankamona u obliku bube skarabej. U Tutankamonovoj grobnici postoji još jedan značajan i misteriozan artefakt. Napravljen je od metala. Radi se o Tutankamonovom bodežu koji je sačinjen od materijala koji nije sa naše planete, odnosno potiče od meteora. Međutim, to je samo za sebe velika misterija. Tome vredi posvetiti ceo jedan video. Gobero, što bi na jeziku Tuarega značilo oblast, u Nigeru, star čak 10.000 godina, a otkriven 2000. svedoči o životu ljudi i njihovom saživotu sa životinjama i biljkama tog doba. Na ovom prostoru pronađene su kosti ljudi, ali i životinja, zatim alati i oruđa, među kojima su bili i naoštreni harpuni. Gde god bi čovek ovde malo počeo da kopa, nailazio bi na tragove iz prošlosti. To su mahom ostaci i skeleti životinja koje u pustinji ne žive. To sugeriše da su ovi prostori nekada izgledali posve drugačije od onoga što mi danas imamo priliku u pustinji da vidimo. Takođe, na ovim prostorima postoje groblja sa čak 200 grobova koje su napravile dve različite skupine ljudi. U srcu Sahare nalaze se planine Tadrart Akakus. Ako se danas pogledaju, definitivno predstavljaju suncem spaljene vruće i krajnje beživotne stene, prekrivene u velikoj meri peskom, ali da li je to oduvek bilo tako? Ako gledamo crteže, drevne crteže koji oslikavaju ove stene, zatim pronađene ostatke kultivisanog bilja i kostiju životinja, onda bi se reklo da je ovo mesto nekada sasvim drugačije izgledalo. Jednostavno, u uslovima kakvi su sada, niti životinje niti biljke mogu da prežive, a ponajmanje ljudi koji bi oslikavali ovo stenje. Zanimljiv je detalj da su i na ovom lokalitetu pronađene kosti riba, što sugeriše da je ovo nekada bilo veoma zeleno tlo, sa šumama i rekama, jezerima, pa čak i okeanom. Sahara ne samo da je imala vodu, već je njom bila i izuzetno bogata. Zanimljivo je razmišljati šta li sve kriju ta peščana prostranstva, 9 miliona kvadratnih kilometara gde su nekada očigledno živeli ljudi. Koliko li je samo Sahara civilizacija progutala za vreme svog nastanka? Zanimljivo je svakako i razmišljanje kako je Sahara uopšte nastala. Kakve su to kataklizmičke sile dovele da se od jednog mesta na kome je sve vrvelo od života
pretvori u neograničenu pustoš sa većim delom teritorije gde je život praktično nemoguć. Neko će reći Bog, potop, neko će reći meteor, neko pomeranje zemljinih polova. Svaka teorija može pronaći neko svoje uporište u određenim činjenicama, a i za svaku se mogu naći činjenice koje bi osporile, tako da se time neću baviti. Nešto se definitivno desilo što nam govori o krhkosti i prolaznosti svega što poznajemo. Danas džungla sa mnoštvom najrazličitijeg života, sutra pustinja koja gori i isušuje svaki život, prekosutra večiti led. Posle se pitamo kako su civilizacije nastajale i nestajale. Inače, Sahara je, za one koji ne znaju, treća pustinja po veličini, posle Antarktika i Arktika, a najveća vruća pustinja na svetu. Može se porediti sa površinom cele Kine ili Amerike. Pustinja je definitivno, barem za mene, fascinantno područje sa sigurno puno zanimljivih misterija od samog svog nastanka, kako pa do ostataka koje krije iz prošlih vremena. Jedan od sledećih videa će biti vezan za pustinju Gobi i ona krije mnoštvo sjajnih zanimljivosti. Od sada možete da nas pratite i na Instagramu. Link imate u opisu videa. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.